On a Friday night, Thaniel and Kathar Deborma, both from Navin Chaudhary village, accompanied their friend Sanjay Deborma to Barakathar Tiraja village to meet his girlfriend. While Sanjay was with his girlfriend, Thaniel and Kathar were discovered by the villagers, and this led to a severe assault on Thaniel and Kathar by the local villagers. Sanjay Deborma managed to escape from the scene. However, today, Thaniel Deborma passed away at GB hospital while undergoing treatment. A crucial and devastating detail of the event is the delayed response to the injuries. After the assault, Thaniel and Kathar Deborma, fearing their parents' anger, did not go home. Instead, they hid in a nearby rubber garden. Sanjay Deborma later brought them home in a critical condition. The parents of the three youths were reportedly unaware of the severity of the assault, and Sanjay did not inform his parents of the incident either. This lack of immediate medical attention for Thaniel Deborma, who was critically injured, proved to be fatal. He eventually fell unconscious and was rushed to GB hospital, where he passed away while undergoing treatment. The case became even more complex and emotionally charged with the conflicting statements that followed Thaniel's death. In a shocking turn of events, Sanjay Deborma, upon giving his statement to the police, denied that Thaniel and Kathar Deborma were accompanying him. He claimed that he was the one who had accompanied Thaniel to meet Thaniel's girlfriend. Ang gori na jadinya, ang kemana si takas, sama lo ang anima baru bisa pun kau sai tong tong kanya pun kaya. Baru buma anak kapung tang baso jengjet si kulo jago. Kaya di ni kai tabaro tong nai bono murung nai tino orang kai bin thago murung kai baru mungkin. Buma makai oh thanya ni kai thago. Kai anak sawo baso kok thagara di hospital ni pun sokai kai. Bonot sengamnya kok hari ya kok ngkorok ke buma pidle leng thang na ka ang saw na nga ang phun na ka ngana saharu rugi ba machine obun thangka nga khibo ko guru tok nga doctor na thang sai mani ang ko bo saw khi ko guru tok ha nei rugi na ta nga kri kha ni saw nga bo a doctor na sai ma lo ta anti ni chung phun khai ngoro ta nga chung nga tar ba ta tam than sama phun chalang ya ko ni saw kai ta kisah tongkanya bersawa dokter saya baca kerja ni sekarang kan sedang parawa ternyata ibu ni yang tay masana ini lagi setengah perukai puya kerja tangkap pengkai tak hanya kerja tak tanah nangnya anti hayrok salah kira kata kai lukurama sedang parah ni baru rumah takut bukong masih ni baru kerja kan kabar lagi mau tharawa salah lagi mau aja Miaw kaisa sengmang pilih ka tiraja ni borok manginu khungo khaye tam kok sapai bobo haye nasimung nasige kok borok sawa sungto subana se phayo ta nyaro batok bi khanya ba phayo nga sung sung ka sung naro busuk saput khai senga nong ni para ni borok naro thik sung subana phaya ka hamko maya doya nglai ama haiteng subala nyang thik na phaya tam khai nor ni ja para ni borok ja ja tabu photo manai chongmani obo ko ja sung ki du bumung saya ko borok no mobile ti phone ka ob sung bumung saya sini no borok bumung saka ang ta sung mutiro mara ja ob ngkorong ni ga borok sama borok bumung ko ta mo phana ko sung borok kun chona nangli ya da sung sai ma ka borok borok no sung to kabang ma se sini ja news nai tong nai ni jo to sai man jak borong bung ka sung borok sai ka to sung bong buku we per ka ta singna nang ya bumong os khomen dara da hingka mo ta ka sa ta ma sa ma mu to ma yang to ko miao santus po borong na sau ka tai ma san to bumong photo ro ko ri ko bumong tong phana sung borong no ko kha no ra sung no saput khai jong kai no ro tai ma san ni bumong bo ang ko photo bo sung no ro hori ja ma no ka tong kha jo ro to no ro ma sung saput khanyai tang phasin ya go bo kuri khuba sung bo borong nong na su ja ki ya para ni si gana rong ni sung abun ba ke sung
tara tong sungkur borok abuna phat ka gosi malia au kubui jeng bisa khayu kaisen photo leta kaisa buri rong ya ka tong na boko gyasi ngai to ba sung salakya au sala rong ya ka hongkala to phano tong kham ka judi no rong manai tong khai sung no ri no rok phogui tong bo ma manjak sinai no tong tong khai betia bo sung jasting nanya ba boni photo la ma khang ka ba ka ham ka sung kam khai to bo nei ob khai sar ka ka borok rang ya phar kalang kha eko kha kham da ka bui rok ba thang lakya khoroksa borok buri rong ka jotoni se maya ganangwa bobo bok khaimaya ba jotona maya nglayo kablayo sungba mani nawa abono no ma haita. The girl at the center of the incident, identified as Sanjay's girlfriend, gave a statement that she was in fact in a relationship with Sanjay and that they had met on that night of the incident. This statement seems to align with the initial report and cast serious doubt on Sanjay's revised account. The discrepancies in the statements, particularly Sanjay's lie to the police, have led to heightened tension and grief among Taniel's family and the villagers. The community is devastated and has voiced strong demands for immediate action. बेलायखाना खानां माने गथना थांनाय most probably 25 तारिख महरनि गथना 25 तारिख गथनानि परे बरक যারা কালপ্রিট যারা মার্ডারার যারা বুথানাय रक बनो माने माने तामने बनो मारात्मक भाবে बने इंजुरी खालाय इंजुरी तो शुधु इसे मिसे खूब गाहाम इंजुरी खालायनाय बनो सा खामनगो तलाय ओइ बरनो डाइरेक्ट खाय बिनो गानो खिखलाय क्लां थाका जा खानामानिता आबनो गथना परवर्ती समय नंगनि बरक बा कामिनि बरक बा बिनि फ्रेंड सार्केल पांखा बनो जी बिसा खामनगो तलाङै तलांखा आबनि परे जतन साइमान बायखा जे ब जागा थाङाव गथना आंखा এবং যে জায়গাও গঠনা আংখা এবং পারা বাইকিসা চালাও বিশেলে চালিয়া মোটামুটি চালো হাইপানো যে বরং যে যারা বুনাই রক তামনি বাকি বুখা আবো ত্রিপুরা হাসতেনি যত লোকরনো সাইমানি থাকা কিন্তু তিনি কংনো বারবার সোं যতনি বখাওনো কাইসা কুইसन হাयो सोंनानै मुसुं जागो आबुक सुख जरा तामनि बागै जे बरनो जे थानियानो जे बुनाय बरनो तापन तांगि रमि मानयां ते ओ जागा नुखमानि जे होम डिपार्टमेंट नि नियाखायबा आरक्षा दप्तर अब मारात्मक भाबे नमो बरनि गाबिलति पुलिस खाइमी एमन कि छुक्रै बरनो जखन नुखा बरनि बिरुद्धे एफआईआर मा लग लग मन फटो कालेक्शन खालायै सेकेंड डिविजन मिनिट या सेकेंड बायसे बरक नेनि चुराइबारिनि थिमि चेंगैनाय रेल स्टेशन जत्त रेल स्टेशननो बर हरिमानो पुलिस माया मन कोन किछु फ्रै पाहेलगामनि गथनानि परे इंडिया गवर्नमेंट जेबाबे खाय एमन भाबे जालबुइ खिता आबो जत्त जागानि जत्त खानानि कोन उपाय छिख्रै जारा कालप्रिट एक क्षेत्रेও তিনি সিধাই পিএস বা সিধাই পিএস না যারা এসডিপিইউ বা যারা পুলিশ অফিসার থানায় রক বড় নিশ্চয়ই অবনো দায়িত্ব না খাঙ্কায় তিনি যারা মার্ডার খাই না মার্ডার নিবাকে বন খাইও তিনি কথা নাঙ্গলা খামো এবং আবো যদি যারা দোষী রক মানজা খাঙ্কায় ও যারা নংনি বরং তো মার বদলা তো মারগলা খামুন আইন নগর ত্লাংজা খাঙ্কায় বখাল কিসাল শান্তি মান খামো আনি বুসানো বুনাই রক ন অন্তত রমজাখা আনি বুসানো যারা তংনাই রক বরক মানজাখা অন্তত বড় শাস্তি মানছিনাই জাস্টিস মানছিনাই গা আসুক ধর ত্রিপুরি বুমা বুফানে একটা বা বিন বুমা বুফাই যারা এলাকাবাসী রক যারা দিন যারা থানায় রক বিন আত্মীয় স্বজন রক এবং যারা উক্লকব মানে ভবিষ্যৎ হব ফিউচার হব থিনাঙ্গ অমায় যে কোনো বড় কথা না খাইরা গেলা খামুন আবো অন্তত যতন বখাওনো কাইসা পয়তো জাখামুন আবো হাইনা আঁখা খালাইছা मांकटे ताबुगो सपे तो मांकटे सपने सिगां जखनो बरक हासं मनि टेक तबे बेलाखान दुख नांगमन कक जागा आबो आबो कक अकनो कक तांगै चिनि बरनखा একটা ডেড বডি অমত প্রায় 25 তারিখ সিমি যে বিনি লাংমা ঠিক মানে ওয়াইছা তো থিজানি যাওয়া ইনখাকা आरो नि मेडिकल नि जे जिबे सा खामनावनि आरो मेडिकल सुपारिनटेन्डेन्ट থেকে डाइरेक्टर থেকে শুরু खायै
aro chini minister bo tongo ba je kono omone ek number thiklai borok tane bora pusmana khai mangla khmai deba oro bo taisel leru chini borona oro taisel leru tini jodi bo onyo juk kono wanje elakani borok nga kai aboni ni ani hini sama kok dia tange babu ba kono ব্যাপারে tak duita baji tung 10 টার বিসিংনো আর কি ডাক্তার ফাই দেবা আরো bo chini a jaga প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে जों যখন 1999 नि 30 तारिख और नवम्बर डिसेम्बर बुम ब्रास खाइरि जागो और जगतपुर आफुरबो जों नुखा चिनि कथिर रखा तांते तांगे आमो हाइमा आबोनि बागै न चिनि बरक बेलखाय न बखाव दुखनांगै ए जे बखाव जालानि पुरानि बागै न अकक रक्तिनि पेप्लाय माफायो सारनि बिसिदि बिसो जुगाजु दनाय बुंनो आं जेमामोन आं सुबानाय आं मुसु होनलांसै मोनया आं थांमानि आदिनाव सुबानाय किनलंनि बरक करिनि बागै आं सुबाय मामुलि अन्तत बिनि ओ सामुं रक फानो जरावा तिनि फाइका ठीक न आं ताइ सालसा चिनि लोकेलनि एमडीसी इयाखबा ईएम रोनाल साहेब बाय जों फैलायने फाय नखुनि बरक बाय मालाय बरक बाय कगलाम सालायनाय जों जामान मानि बुसकांनि बनि कन्डोलेन्स सार्भिस बिनि बुजननि बागै फानता लोकरनि सुबासु जेरकम नांमा हायनो जोंबो जामान मानि जोंनि बिसिंतै जों बावनो सुबानाय A case has been officially filed at Lefunga police station. However, as of the latest reports, the culprits responsible for the fatal assault on Thaniel Deborma have not yet been arrested. The public and Thaniel Deborma's family are demanding that the police administration take swift and decisive action to bring the perpetrators to justice. Bureau report, Chini, Khorang.